Non malo majowang Karbi Anglonga ingna matheng pi kerot kang hu ke pon Karbi Anglong penang Tana district Golaghat Jorhat anat ke Jordamji pu joy joy pen birta long dunsi ajuanar lo ke ton kelang ke pangchi ma joine towe a joy hum bolero pickup AS05AC1102 agari laso theng pi ke Jordamji aphan ke pon bom ma hursi Koilamati pen Golaghat anat ke pangnu Koilamati pen Ramterang elephant corridor arong adung along to wara long chitong lok lo a phi forest amotor thek long lok sikat lap lo labang so theng pi ke siguna theng pi saide lo a theng pi kulada long jordam pulote anam suri throk kep long ji pusi pachini pon labang so kenep dun long atum bogijan forest bit account forester 1 dorsing timung lapen arisang ho tumahin pensi nep dun long lo non amat laso theng pi lapen Karthangagari Silonijan Forest Range Asaya Hemalong 1 Dead Sea speed that low pussy Perankia Thengno Northeastern Silonijan Forest Range ACF Pronap Teronahin Penthanpon Kanghu Tuma Pan Kiri Kahuruk Asai Dengbonji Puta Ingnam Raikom Saiki Atum Pachini Pontu Choki Holapen Philip Tisolo Tekimi News Karbi Anglong Thing pi na tum ne ponlong pu comment tu si ne ponlong ma thandi ma don pen si danta nung we around bajikre ni ajo malam si la bogijan bid staff la pen arisang ho tum la am hunger personnel staff la pen halada prestar one dorsing timum alali Japan si kai ateng night patrolling duty kuri bom hot Koilamati pen napu Sutiana hoi Golaghat side na ke ponji a hot si on the way long si so bolero piga batra kene piglong lo te la bang so kene hot pine kakte war tum han nak pen kang hu ke pon vek tum han ne ponlong le lang asi la so alang tum jitu la patrolling duty mari bom hot si la so track bang ke bang si report na thani lo dak amasi la tum fan theglong lo ma patrolling duty tum fan theglong lo amasi la katewara tum mate chong hu tum katla to si report ni pi te la bang so kang ho thing pi bang pi pe thing pi do lo da sila da ke especially tik fanta side seguna fanta side lapen jitu government valuation around 60,000 bagui thing pi ke ku pi pe thing pi lo men ke da ladaka tik fanta atik fanta de te nang tum la bang so ke information ke long payat mama te patrolling yitu kaya duty dam bom kai duty patrolling duty ka mar so ke claim ahosi chitong kimne bilong so any information paya ke long ke abe bun information po bangke kai ta information mang long hai so thing si kai mata patrolling night patrolling bangke claim ik bom ma toy bangke la tum bakelang lo jar lo masih chingnang ik check te non la bang so thing pi la pen gari ke nang tum office long se dol ke di dili tum dak range office long si campus long si dilo la pen offense report karo we bro si higher authority fan ni tum pachini glo sirpon dala de kala
sama